Agaalofa lava. O le ofisa le nei o whainumera whaamauina. O lo iei whaamau matāua. Mālo ia. O le manuia o sio tatou atinu. Whaataitainga. O le whaamau o le tamau ainga o Samoa. Maona vaenga ese. E au fia ai fe whaatawa inga mātu mu i whafu. Masuinga i tau o loa mau au nanga. O nei fe suia inga. E a fia ai tupe maua ma tupe whahalu o tangata lau tele. E mātou te tuu whaatasia fo i whaamau o tupe al malo. Ina ia mawhai o na mata i tuina ai. Fua mamau. Mo le atina e ina o Samoa. E lua se lau ma le 5 afe. 5 se lau ma le 5 skul fitu. Le whaitau au whai o le tatou watinu. E te sila fia la. O le to o tele o lea whaitau au whai. O ta maiti pepe a ngā i le se fulu whātau sanga le matitua. O le tā ua o whaamaunga nei. E whesosoani le i tupe whahalu o le tatou malo. Au wāti na e tau wa onga. O le whātuptupula ia o le ola o oina. Māti na e tau wa onga. O se tasi lea o i tu e tele ai fo ia wano whainga luenga. Mō tangata nuku o Samoa. O le ofisa fo ile nei. E restala ina i pepe whanau mai. Ma tuu ina tuaila tau pepe whanau. O le pepe whanau fo ile nā. E te anga wa ai e restala mo nau National ID. O nei au nanga tau pepe whaamaonia. E whaafai ngō fia ai o na whaamaonia o e i whale tupe, a onga, whale mai, ma isi au nanga tatou mālo. E sosoani tele, mo e whaonga ina au nanga tau tupe whaamoni. O le ofisa au tua o whaingo mera whaamawina, o lo i whonga wharitasi o le whale o le mālo i matangi ala lua. Lo ona la lai wharitupe o ati na ai savalalu, pale maketi sa le longo i savai. Tele isi au nanga whaamaumaunga lo whaatino inga e matua ofisa, ai mo nisi whaamtalanga man whaalawilo atili. Mole whaasukta i mai le numero telefoni, 1200 o isi numero ma i beli o lo lisi natu. Nei foi tau foude, mai mo fa fongare, pa io tanto tunu me se la vede, pure angano tanto calcia, no fiume te tai, anche il pomo sesse, io va per fuori ma mano le ho sta blanca, ma le no foto, dato uno vo foina le sui fuo, mo le tau tuino nga ruanga le tua de nilo nani, ma lo lamo le sui fuo. E whaangaru ina fo i whaafonga anga mani si mai o tupu mai e o le tātou tunu sa ma whae ngai de o Iesu mātou deo mātou te whātāra whātu o le Polokalame le te vai ngasi nei ma sani o stofi te jas tala no ina o le se au ua whiriwhiri e le tua te pena aire rarorangi e ma o le toi se au e le se se au tuatu le se au nei ai le fai o tatou la loa e o fai sin tatou whaktai le tua i ona whaawo o leo tatou maftanga le nei tau fau matou whaktai fo i le maua le soi fuole fionga le apostolo nei le usoi ala misa ia whaktai le tua don soi fuole au lei fuai whaongai fo i nuna i soi fuole
whaatino e ngā ruenga o le alofa a maise o le divine mercy lewa na ngarue ia le nama e alofa mai na tua ma whaapopo pēra soifua ia na fionga a la whaisin tātou talo ia o na tātou amatai lea whaaparu tamā le alo le nganga pa ia nganga pa ia e fio mai e whaatung loto o na matutu ia i lea fio lo lofa au ina mai do nganga whaoleina i mātou whaafauina me umore na rangi le tuai ia o ina loto o auna i malamlamo le nganga pa ia ia alo mai a te mātou se o mātou mau le poto ma le nala wanganga ma le fia ron so ni mai o no Iesu Keriso lo mātou wadi amen Faustina pa ia e tāna fia mātou tupa ia tu ia te oe Rafal te maale anu le nganga pa ia amen ia te alfatu nei fo tai o fo si le mai ma le matu mutatu fo i nai tu ia malo lama le soifua ia au ngā luenga te mai mesi e le mwhaiun tu ua o le whiau e te pena ai le larolangi mo le toe fio mai o le tātu wuri ia mai o te whae ngoina le nei whiau o le malelenga awa le kele au whiau le kānesia ia manino a o e le tustusia mai e le tāpena ina whiau fōni nei ia ele ai a se simea no somaia o le fofonga lava o le tātou ni whaole na whaari a sangata Faustina ma tau iai mea tau mai ai tātou lewo o mai ai tātou apostolo tātou mea funa tātou te o ave o le malelenga na o mai le fofonga pa ia o le tātou tua ina ia whaaloalo iai mausita iai tangata uma ta ua o tangata katoliko ia ale malelenga la ia le se malelenga fou o liwana ta umai le kanesia whaftai fo le kanesia ina na o onga o mwhaionu tātou le kei le nei malelenga a wale wa mai ina le toi whate pao tātou le moni o le fio Iesu le o kanesia o le au tūlu nā ma le uke o le ngā ruenga whate wani masi o le boli mawina o le moni o le fio Iesu le o kanesia le o kanesia le pa wai le kanesia le vola tātou te nofu ki talo wai whā me o le vision statement of divine mercy o le mori mau le moni o le fio Iesu le o kanistia o le te talo mo tu whina o le loto ioa o le te talo mo e mamai ma le fide e mu o le lorang me au tuia o isi mea o couple works of mercy spiritual works of mercy me nai whao popo pe arawa le teimi whaia me la au tātou tiro iai o le alawa e le o akangia mai a o le leigo whaile ngā nuenga le tiwai masi ke mori mau a uia a wa o le alawa e tu pōngi sa ana malu ia so uma ma pō uma ana whaapea o le leile tiwai masi e le o while whaisa mai le ngatai le o e tumu le misa a o hasia singa o novena ma whaatuunga o le sakalameta a wa o le o toi pose lilo o le lufi mai whaafita audi o tātou ai. O saule makangi, o saule la, o saule saule, o leiro ngi me o mai. O le kimu ia o makua pea ka whaol kimu so se vai pangoa o Samoa. A fori vai ele kau mai te whiaune. Alana kako me whai, se mea. Ma wano ngai fori whongon mako kari ako manga ia i o whongonga o mal whongon e pungi me whai. Me langa e kau an tala le mak fai so mamis e le tau dia le loa ina o le ola ina o le ola ina le ola ina ka ko ia ka ko weva mai Iesu o ka ola foi anga po fongo fonga o le mak fai sa mo fa Iesu ka lo fa e finga kai o ka kudu ngala ka awali le do kala la o mafuka al kemina alwa de fora ko u de ko pere modi mo fo ko kasi a oide o na ko le la mo fo mai ma ngi manguia e afe mafe o nga ke mai o la ya Iesu le fa malo longo oi e mo dai fo le mai e quero ko kongi da fo mai mo fa kari da fo la au ma la kui ma o me ke o Iesu le fio de ukariskia
ngau ngai kalangoa ai kalangoa mai Iesu malolo ele mafai o nga koe whaamakala ni sikala loka ngau ka fia mangak fia wa ai kuia ki vai masi o lako da longa ni mele ka kira longa ka ikai pe mai pe ai alua aisa nga lai whakari mai redi se fode ane o kupu ya ka ika aka le anu o ka mai aka mako fo ka lo fa lai whakari mai a wao siri se surka buka la kuai a fona ke de ya ora la ahu fo ba ka me wo le la kuai me la nga ka ua ya le ku mau le mafkam pe lima minuki ele nga o umango fia uma fama kalanga kuskusia imenga kupu kanga o ya Iesu o le tiko inga nga le kasia le teko nga ko kulia info ai Jesus ko fa e ko ya o nga e kula sa va di me fenga luna a fa kula ai mai ya la kuia pa ke le asido ko inga ele uminga i pa ke le fio kuia su o me Iesu o pa ke Iesu o filme ma io a che le filme i scio ka mai mo di bo fakari ko inga le volera o mo ko mai ia la ngai le mi sida la ko sia le fo la usa was a pa ka nga o filme ia e le mo fai mai lu se me che le se o le ana vole me che lu che se di van messi o che lu ia o ko pole na mo se da longa o ia o le ai se si da longa ngal pa o me ku mau ke o le puale ai su mo fai ia Faustina ka pe ka ika o se me maki nga ngo mai ai ka li su e lo kingo uma loka o le ka penga kulo le aso a ko alu mo le po a ko e kale o mo kira ko mori a pe alo mori de po ako a o ai fe me pe yo le me o Iesu o le ko nga fio mai de langi de mamao ma le ngofo ali mamalo ma le paia sa ngofo o ma u i le lofa ne i se me ke ma o ya le o ya ba ko me uma mai de ku ya se me o ka fio e pisa o uma foi cupes que no ide ko kongi de Polokalame se ka vai ku o fua ma ele ai a se fua mene ya to si de fie mi sei ko ngame ya ka ya mole apsili la o ngana posto ela ma papea la que le mo inga so ma nie ma langa o ke mori mau o sanga me xa ngoia langa o fai ho ngo makua o loa mau fa pe sa o ala fionga la poskolo ka longo mai ne le la o ia o mori mau akula makua mai maula panga fa pe la ko o nge ka uma ele fa pe nga o fa long sa fa long uma Hamalulu kwa kakotiwan mesi o como o members ma amiso apostol le ai sa kako falongo o mai me nge nga ai kako uso nge ka uso le longa la apostolo ole me que o la ia ro fane ma o ngai ai fa fika uri kele ngai ka un fai sue se fofo a che su ana che mo kinwa o Iesu dei e le ai se mea e le ma fai e le a qua e alwa su e ci me pa pe o le mo Iesu ya la la fiu me fa ka di ma o che kan ko wa uia du pe ana ngai fa ma kalama a wala ngai de o me ke lu o ye se de po fo ya me ye fai mo ko anga u ye Iesu ana o ke vai de manguia la ke vai de mangaia la fo ke do le mangaia la ko o ku ana ya o ko ina yo ko fo yo ya o ko la longa ina fo yo le longa no ke le longa o le ase fa fika o ya ke ya te pa ka ya le mele me o manga mai fo mai le anga mele ku pu ya yo o boleanga ko wa fia o mai
Io. Ia, ongo tau te wo le po fa au su le. Eu su ro ia Iesu. Fo mai. Io. Ia o le kalira Iesu ia. O lo kalale ma se no foi so alta. O ke io ia. O na no ka. O le mele me foi ia ka ka foi go fie ia ku. Io. Ia, le la mo le ko. Na mo fai ala mo be. A o la ko siak. Ia o nuru mo o le ni fo ma so ke. Mai anko. Ma ka kia le ko na ka di kongu o ko. O le akua ne ka di kongu ia. O le creator. O ka ko o creatures. O ia ma fai ka ko. O ia ma fai me uma. A o ka ko o me fai dima o ma ao le akua. O le ala va se me o kingo fa le ko. O ia le ma fai. O ia su mo le ko nga fai ka ka. E la era si dia mo si dia fia Iesu le me. E le li pe ai. Ia o ka ma foi e le ka wa le fai kom fi. Na mo fe ka la ia o le upo le ko. O Iesu o le upo. Io, o Iesu o le upo le ni. Na mo fe ka la ia le ko. Sa Iesu va uma. E le tau ka ko ngai fai. E le fai le o kui mo ka unu o makso. Ka ua i o le malama i mea te mai masie pa mole mole. E ka uaku, a wae ka kau fuingo o kou, maasi a inga, ma ka ua i mea ia. Pea fai le malama kere, e le lau fa malama ku inga i o kou sira fia, le mea le ala inga vingaku, o le ukariskia. E le mau e kongo le falisale, me malula i le lang. A ua fio a le kua. O ngo le rofa ia kako. E le ngā o ia fo le fio le farsa. E lai kumu a ko le farsa le au pa ia ma le au ke lupi ma le au ngolo fo ari o le kua. E le kua ngoinga. Io. A e la kula mo e fa pea ngā o le farsa. O lai kumu le pa ia le. Te rea ia se la kumu. E o la polizia so le pea pe me sorry. E se avi farsa o le pa o. Io. A ka ko ku le pa o mo le me pa o so mai pa o le pa yo mo le ki lupi ma le se la fi le amo la fio le po le mo fuari o le mo fuari o le kua e leo e la ko so e ka o lo si de fia a pa o mai se be ka la mo ye le pa ye ngai ka la mo fu na ko e le ma fai o ki ia nga o e le ma fai nga fio nga e su le ka o la ko fai ka o ku se ka ko ta mo sa kwainas. Kwa mai ua kau whaofi e ko kongo le whatsaa le ingis. Kwa mai le ingis e whengo kau whaofi e ngai. O nganga la longa i nunga kingo le mangalu ma le paia o le manmanu. E mafua o ngo le paia le fio i whakata ngā kuro. Ma le paia le alai e ngai le kua. Ia waranga le au paia. Iau ke rupi ma le au serafi. Ngo ka ni kongo lore le mene o warkana ngā tau ma te kwainas. E di whengo whianga e rua o e whatsaa. Ai la ku leva ngo la ki o ngai ke ro se ko fo a fo manga la ku no ngai malu mo pa ia le ku e de ka ki a de ku nga o ye se me e leo e di o le pa ia ma le ke lupi ma le se la ku lo ma or ka sal la ka ka lo me ka ye bo no ka o ma ngai ia ka o Salo lo pionga de apostol e faisi umila om karanga de la campoia fa estel manga ile vale o e ma le mea le eucaristia e ele me nga kupu e kia a wo kariko ngware ka luela fa manga pempa karanga o mako in kongo jiwane mo campoia fa kauka vale pakir le ven pa no le tiso le la wa bawal kope a o fa fio le eucaristia le moen e ma kola ko fu e wa ia se kolo ye a mo fa ali ia fa le aka fa mo la ko le a me se fo yo le fio markia como ya pesioma pesioma kenet o walwak o lau faku il makwainga lau le pakere se makalma para ka ul ka mal
Anga ora kua le spakere, ke lo kua le skavalo ko foi mai. E o le si kasol ole pakere. O la po ko foi mai. Fa ko lua fa falo. O ke o mer fai ko ai lo mo. A pe fa mus mai se si e ka. Ma ngai. A pa si e sau e asia. O ko di wala ka vale saulo. O ko di wa saulo ku walu le Eucaristia wala fa fio. Ola ko lo fa ko se e va visu, ba di lo loko. Msalo o e ala ko mus o se fa. Ya o ngai ya e se me le se de fai. E le me mo saulo ya laulo la chapel. O manga lau ma la lo serio. Ke lo e oma la fai lo serio au vai mo suru le fale o paket. Wa fio pa. Wa fio o fa kulo Iesu. Fa mole. Ia fio loa ia pakele de wa fio ma. Ia nga wa kwa ma ka lo pakele me pakele fistu pe ia. Ia o nga fai ma ka lo lola. A o le si me piko sili na le wa sa mo a le Eucaristia. Pea leo ko fa ele sero pulo fa ko la ngala ngo longe me uma ke boli mau liao no kiriva ma ngol fa au ambesiale le Eucaristia vai la me ma ka kia na uma ko le ma lo fale tarpo su kasi po ma ko ka oko au ke la mo ngale u ka vole ke ekipe pa ko ka le sko ya ko e o ngofolo lungo ko savali me fa longo mai ara o fa pele u polga misa o la kulo ye o la ye o fa le aka ile po ale ma le se songi sa ku ya ngala finge le o mai le Eucaristia ale me la marie me kala akiki se sau o mai ka ko fa ile mai langa ngak sulu mai le Eucaristia e o ni ki mai fia mai sa kui va ko wala le fio nga mo se fa ma of ma ki le o pa pe ma lang fa ma of sa lo ngo fo lo yu fa sanga lo le alka va ku Iesu fa mole fengi me o fa pe or ka kalanga sa longo o mo fa uinga nga luenga or ki a ko kulowa ki ma pese pa lo fa mo ma a oia oi lo fa ko va me le fa mo la kala la fa mo kusialo Iesu awo ki fa ma o awo nge e fa ma la ko pisalo ke kalmo sa o nge fa ma o io calcola e me ma olo al me la mari gago ko kuria i fo vai lo le tumu como le koru lo so sangima ale kia kongo ngao kale pamelo ke bisa o mang ma ko la wol tia ako kuria i fo vai lo ya Iesu fa pega fo ya lofi Haya kulo malakala. Kengi. Pe manga la we kilo mawa mele. Kulo wa ki awa ke. Pasea mai lo wakari. Langa ele upua esreka wa mai ai ko kuri mai moenga leo kayu. O la vo ke kule va o akalema. Ele upa pega como faile. Ke lo alsa. Awa umba kwa opunga merkala ako maule runga ele ma pa mele wa failo malanga fape papa se kuli se kakare o manka pusi angu kulo fa fonga loko fa fonga ya kere mo pole mako kulo kokori laule chap o manga laule chap failo mal fa malolo al fa malo lo malale au fa ko Iesu fa monomori
wa sao fa mai le o mai e ka ka sao qua sao vai le ka o ke le Eucharistia anga ele ma fai le fa mai la le nga ka ile mo nga le ko nga mai le ke lo la o ma ka fai le ma ko che fai fa malolo se anga le va ve di mo aru le pa ko ka ele ulu ke ngi masangi ngo pa ko da awo laki le va ve ako ya ale winga la kala ele se manga o ya ma o marsa ale fa ko le pe ale upure la kongo le tario Faustina kamba Iesu Faustina o lo kiuke o lo fa ko ma ke a lo chiuche o lo fa ko atu le ya ke o le menga le ma ko feia o nga sempre le ko nga manga ele ma lo si ma ko ta fa le ka o le Eucharistia pe o sa mo akula apostolo ka ko nga la le fo ke mo ni maula nga la le o feia ele ke foi o ma bla bla ke le ya le security ele fo sa wa o nga me lo a o nga fa ko mo inga o fa longo lo le o pula la apostolo o feia o nga o professor o formal abakalonga a vanga ele loko ne foi lá ma ke kui ya i ka fa penga fo lo ko fa maka ai ko fie pe ga fie o ko fa fo ma e fai mo al sanga le Eucharistia e foi ka ke lo fai o ke fa lo la sfa ko nga le fai nga mo fo ya mere al fa ore al ku ia kala mai fai ko a fai ma ke ku ia ka ku ele va pe malolo se mai ma ga ia foi o pulang sa go ia la apostolo il mal ma o kupu ele o pula a la fa ku la kala ele so o ele o jaxio ku le po a saulo le uso male ko sabe sama ko ngo foi mbako wa onga ya so i fele vo fesa e fioia o cao a mori fa koi se ko mo foi avel male le al koi si sila la o ko so se kupu a e avel male le ko ngo fo skaka mari ko ku ya ku a merna ka afa ele ko ngofo so ainga ala le bele bo le usa wa kula po skolo le mal le ngal kupo el kupo ka o ia afrikai ma o ke langa e ka kau misa le pa fonga mai au ko uso ko pa fini ole a kwain ka ko ngarui o makua kuaia o le ua kolu se fulu ma o kupu kausanga o le se au o le malelenga i Samoa. Ngā whekalai e su le kaiminga o mai e au malanga leanga mai Amerika. Ia leanga ka ko a makalonga ka ko ngaruwe. E le o iai angi suinga kele o le ngā mea. Ta whaafio le Eucharistia i Kongo o isi malu i Kongo le ka ko puleanga. La mo ko e vese ai. O le inga ka kausia. Sai vai uso, sai fasco, sai o paserica, sai pia fo. O lengi mea, o a feo ko sa fio e, o a langa me se o lengi kaka kausia. O le whango ngā sidinga, o leo kako vai, me leo kupu le laro langi, o lufi mai whainga ka, wha mai, o me ese. O le raka ko mga umia lo Iesu kai ko ngara le mga umia lo kai le ka ko mga umia ai le o le hai ave se ia le upu Eucharistia ka ko kalmono ia Iesu la no ti van meso Iesu le Eucharistia ai o le Eucharistia o Iesu nga ai o ke kan ko la va uia ele o le o ia Iesu le menga ke mga ai o lo le malama i le ka ua le afianga o oe i le whainga o le mele. O le whai o le whiaulenga pai mei le marilenga Iesu ia oe. Waka ngia ai lo le amanga i o le upu mai le langa. Nene la ku sa o alka ku whiaulanga o la kai. O lo le amanga i o le marilenga lea.
o lo le ama ia nga o le kupu o nga le mare o lo le ave fo le upu o lo le ama ia o le upu o lo le lofa fo le nga i kan kala ma o le upu le o lo winga e le aina se winga ma ka o le apostolo o le apostolo nga la mo wai oi wa a fa pe fa msinwa o ye lo kula nga masangi o kama le ainga le por que no le ainga le e por kama fa aulia e le ye le fa msinwa o fa pe nga que no lo fa msinwa e fa msinwa o il mela pe me Iesu e fa a ele a ver se aulia e che cu ko kasi le fa msinwa ne e fa pe que fa msinwa o paulo ne ai fa msinwa la apostolo nela nga le ko o le apostolo ne o ke wa na apostolo mo fa pai e ka kinga le la no ke ngadue aja fie poco por fido ne ai o le lofa de ku o al kapenga ngalen kapenga Iesu ele o yela ve ai ka ko o le se au o la ka ko o ye o le ku ele ka ele te me na fa ina ni mo ba a o nga kapenga ngai ka ko lo me ye o la o mai ka ko ka penga i nga au i ka ko wa fia ai me se ka ko fanga o wa uia ke le ro ka ke pe ke o ki au ke le ke ai ai o ngi o ki ro wa fi o lo wa fi no ke le fia va ai ni ma ia yo a wa lo faku da o le rei ka penga o ma le lo ngo Iesu e ke ni nga va ai mala ia o lo faku ka ko lo fanga le o stau e mai ka ko ka penga me ia au i o mala ia ka ko o anga whanga o le relationship o ka ko ma le kua e le se o whanga o le kua o mea o mai o ka mai le kua ka penga inga ia o la anga whanga a le pi fōringa me ka ko mutua whau o le whai a o lo la ka no fōng o la te kere o i mga ku whaat ai le me te no fai ia nga unha valval tia o le fau le o ia foi lo puaka me fai nga fai ka o ko ko rang ai o ke fai aku ia ke o ko pa u lo le male lenga yo le ai si ko o ni si pa ia o ni si lo o nga o ni si pa ia ke ko ma nga o fa o kon fa nga i lo ko nga mu ia oi o fu ngo le ku e fa nga o se ma fa nga ko poko lo va au o de ku mo ma ai o nga o e apostolo fili de ku ma ko fai ma ko sa fa cha we le sua fa le ma ko le sua fu la ko ku ka ko ai lo ke fu ne me o pico mo ku o ke ka me lo mo fu ka mana ia yo o me le ku na mo ku pu ya yo na mo ku pu ya fa ya le pa yo ka ko o mo kai na lo ka o kai Iesu o apostolo o le makai mo fa makai Iesu makai o ka ki ngari no fa pa ia a wa ia la a wala makai o makai le o ai mo ka ko ere mo ka ko fo mo swa ko me pa pena o le makai le o makai o le lami o ke arwe au mai lo ku ma ave o mai lo kai vai foi que au que le ko foi atime no apostolo lo de corso lo ka san kalwai ku wa wa ta foi a pisimisimi ta foi o falo lo ma foi o kampangi ave la kalo fafo ta foi o lo da pisime o mo fa pena no ka ia nga makalo te vai me que le ko au ngia ko se bu ai sa fia me ko le ai o fiola le langi fia monguia le kua fia monguia la fanga ko kele la fanga e moina ko karo po uma misa na fia le kua o ke usu le misa ele nga o e lau mai ngolo ko luoma la fanga o lumo le pariskia aso uma po uma nesse memis lá ele loa la fanga o mele fa na le kilo mai ava i le po a kola ngo foi do moral kale
a pera ko ai o ka fa ali ro la mo la ko ala la ku ru ka si o la ka la nga o kele mga sa msingo inga o le ko la nga sa nga nga mai ke au ki ko sia mo le lo inga ma kai kai aku le ko o kai kai ngana le o ko fra nga o de skype mi ro ko mano lo sua mano lo si ro ko o mo le o ui de ia au ui de ko mai Iesu sekalaya o i le fa nga musu musu le loko la fa nga o mele ai o ke fai ane mele o ka kui bo sia se fu ka sanga o fai me o ke kalo le chaplet de kasi de dua i de kolu o moi de fa wala de limo ke anu misa acha como que ele como que a luz como que se kasi de ife fa msimoina mai o ke le fia mai sesio la fa nga o ife a wena mai ro ka ni le umani ma mai ma spa wo mo fa nga fa bu fa wa ve me fa ka ka de wo le sconfitti fa mai le ai la ver fa ku se o kitni le se o se le kingo ko e mumu a korki so wa ka ni le wa a vai mo sa o ko ka lo ya Iesu le pol ma fo be su mai ya singa mo kasi singa mo langa ke le fia vai lo wa ka ni fe ke le kan ko ka penga lo wa ka ni ka kami ke fongi sa ka so wa fa pe kai kai u vi mo a sa ka ni so ko do mai ta teo so ko do ke do mo Iesu ta ka e le mai Iesu de Iesu e kulo e ke fongi lo ka dia man ko ma ke mai o de loses a ko ko ke fongi mai that you saved my life io kai Kaya nga nung kaya ko, luduin nga nung kaya ko ya o kamama. Ngaya le fa longo. You saved my life. O kanga lo wakalino sa uri roses mo mau pa ke spa, le fionga pa ke spa. O yang fa o al pon. A fa pesa mena fio ko Iesu pa ro di mero o pulo nga baka. Pa ro di mero fa ko kala manga fa longo mo fo mai o pa o akure le masingi bo le ko ka le fa sau le kurio me o nomo me o fiku masinga mai de melanga e o da so mo di o ko amri o le ngo kangu le ku me ska me ka pena le ko ko ka o ya Iesu ma fu Iesu ma fu anga le o ke le ngo ka o umalo ka no ka ai fe o drennes ai le so ka mi ro ai io mai lo le ku ka ia vai na missa le fa fonga le ku fa fonga Iesu de menga ku por ponga lo ko o mai uma fa nga o mau ki nga o mai uma fa nga o ko mo lo la fa ma ko ai vi di man ma ko ai nga ve ke de me le ku por ma ko ai so ka songa ve ke o ser ka vale o ko man fa ko lo ko mo so ka di ai so wa me le ke be na ai vi di me ke na me lo ma ko ia o ke la no ia ai lo la ko lo ala ka o ko mo nga velo ke ni o vai ya sa mo ba ka dia me o ma ko sul pe ai fo mo me no ki na ma o fi ka kalo me ka ko lo ko kalo ia pa lo la yu pu la fa fonga le di mai fa le ma ku o ma nga me ma me o pu mo le di fa manguia lo ko mama lo kinga io fa manguia o fa fine mo uso fa manguia ma ko fa nga ala ko kalo Iesu fa ma ngalo krek o wong sala do ba a mengero me lo ko ka io na le uma ma menge fa uma le loku ma la ko ya le se me le fa ya le ku o se o ki fia le o ki lo wakari a wa wakari mai le ko me uma o le se lo famia e le ku la fo ia le ku aisha e si la pele ko ya o le kamama kinga o le responsibility le kamama kinga o le fangau i le o le ngu e le o le kwa oi e le o le swafu makai o le fangau aisha o sui ba aia ngau le ku le rana
o fōringa ngā o le kua. Ngā ko ka kalo mo ka ko whanga, o lere mele mo kupu whapea, ka ko whanga o whio wai whapea. Mo ngai mea mo ka ko le breeding, le lenga a mai, ka ko whaka mala i le vama le kua. O le kua nga ki a puki mea uma, e fua i le mela i a oere ma kua. O le kalamanga i kere ngā kana, e kalango i mani, ai maki kou e maro kou lua ma kalango i e. Ko sila wa siua le mela i e. Mau ki ngoa, o le lengo whaile ma ngā dua. Rā sau ki ka whia i e ko ngā mea, tā ua i. Tā ua kene. O le ukere o le ka kou langa o kou singa o ka kou whanga. Ngara ngonga lo o vai, lo to vai. E au mai kaua kule, lau Polokalame winga le whangau. A kongo le iwa ia o kou le karira sanga e kongo ti manes. Kokele i roa hol kamale charanga ma koke roa. Tia ma pia hol ngō venga ma ro koi New Zealand. Vila kol sanga ma ko e per mai au. A koke i roa kala le lau wheo kua. Le upo a le e muri mahi au ngā ruenga. Kuri loa oe iau ngā ruenga. Le winga lau kara, e le i hei kamale ti mai nesi. A olong kama. Ua makua fia le kua kere o nganga. Ua ngā whia. Ua ngā ave i le kua hele pe au i. Le koe fe au. Final. O makua le o le. O le kama whole ngoe a stangi. Le ngā ave. Ngā oki e ave lo ngā nganga whailua i maleni. La ka kia iwa al whamkaranga. Le mea si upo a le a stangi o pai. O le upo stangi no pai. Iesu. O whiwa lau le chapel. Lau le sario. I act the mass every day. I then fight wa inga ngau mai a kia. Then fight. O whapera kari e Iesu ia stand. You never change anyone. Paulava leo le me te whaia stand. Ka kalo ona boom leo le ngahanga o le tua. E lau whangau ngai maa. Kei la ne leo sao ngoi asa. Ale langi i whaau lea. O whaau e ki alua le langi. Te la la whaila o kala. E le ioki al sa. A le akari. O i leo o whaasau i. Ma gai ke o maringi au roi makar whamkaranga res. E o ngā el ko wharo ngolongo mai. E la ka mai kala la kiki a whai a koe winga de mea de whai alsa. O mao ke ka uaku a luma o ke le whese o kauko. Lau ele rangi na kari alsa. Asia. Naka ngā alua alsa mai whare leia nganga o kelo whaka kia i lo mai. Kia i le whanga. Kia i le whare. Kia i le o mga o markala le. Ki kau i sau kua fia i na lungi a kua mulunga. Whai ua kura na whamkaranga kara le. Ma sangi le whai au le. E hanu. E hanu e siasi. Pea le nere sa i whai au e siasi. Le kare sia manu. Asko ngai umma whai tuki e rea. O inga la kula whai au. Kau a kula saima. O le whanga whakuwa e lua sainga whanga mo. Iwa. Ewa e kula whai. E filo maile ae ko ili. Whanga ngā moa le whai. O ka whisiri le whai sainga. A mea o whai mangunga. E whai merikala le sainga. O. Kasi mangu la ka haia kia. Whai la i elwai whai. Sainga. Mangunga le mangu le lang. Ke whiu o au whainga e whai. O le manguanga le mangu le lang. Aluwa whau sau o le mea kasi lai aia lai. Ko wha sau le whau o le se ai. Lai wha kua ku senga.
Pesiri lo fa fa. La moko fera ko. A fa mersing. Kasi le alu le ko sa. Melo me fa mo fa yaku ya o. E ke fiu o ma fa nga fa la ka ko nga fa nga le manguanga mangol. Sanga al kali nga mo e. Kali nga mo e la nga e. Le o ke mo mo se vai la kali la sa. Ai alanga luenga le fair sanga wasui ku langa lo maka na wena ke ka ua kwa na wena kele de pelo kele ilo karikong mo fa ko kwa langa alanga luenga le fair sanga ne fa ngofi yo na ma wo le ku muswa right ma ga ya ye so o ambe wo ye ma fa mkala nga le ya nga kwa ku ka fa o le vai aso a saupe au le so fumo le ola e ngai ko lua ngai ki ngā e fia a wai mai mori mau so ngai la mori mau meu kukupu e mai o la whape ngaunga whāwau e ma ko waianga le aso lea ai kalwai o ngā o le kako kaimi ua pupu ia e mori ai le whawhikai a kai kere i le awanoa a mai se le kuafinga i Elaine Silva ma le kampania le Elaine ia mori ngai awango o mako maua maua i le awango sa tarala wai le whiawa Iesu le te whiawa sana ma misa so o e ngai benefiti i kāpsia ia ma sa aku manguia o le kua ia ke o le kuafinga ma le Aiga ia ai whawhikai fo i mori uso ia misa i longa kau whai mai le mamao ia o le fia so ia le kala ingo le whiawa le li kalo le li e mou pelo ma no si uso me lo wola e whaungao e le kua whaianga whiau le whape koenga moa ngā ia lofi ma le whangau whamanguianga le kua o mei kaki whaia e rurua kako sere kako whangau e ma whaia o ma se o le mea ngai ei oe le ka maama le kinga a whai o ngai ke o ngā kongulo o langa i le kua e manguia lau whangau a whai e ke leo whao ngā le deida ma ngoa ke ma kau ai le lofa o le kua ia oe malo waima e ei kaime ki ngā aile mafukanga kako ke le mga o ia kaime waluinga ngā le whiau divine mercy to prepare the world for the end time e o mai ala le unga a e leile o mai le unga o lai loko loko i kako uli le kua e ia Iesu i o kako wainga malu kako pea le mele kam whai whai loa whakusa ne le koea o kua i whangaloa ia ma amu ngai ngu o de kudea so lo lea ia vai ia so le anga ngai wai ai o le upui sa mo le upula Iesu to se me ia lo whakusa lea o ke pui la ko ngofo ai ma la ko me kokingo le anga aso ka whamoimo i whakusa Iesu ngo ke pui sa mo o mo le ku o whamai le kua o ngai foi mea ma ki kau whai ka waku ia ke o kou divine mercy whaangore mo le ka kou ua whai aua le whamanga ko o au le whai aku o whai ma ua kulo o maka ngaka whakau wa ma fufonga o le kua i ka kou mafukanga divine mercy o oe le ki whaalongo mai ki au a le upuro ki kau o ko le upunga mai Iesu e waku ia o so le malinenga la le waku au ke pipore fu pea la kalanga whai aku ai nga kai kari whiau o le whai fuora au whiau fai le o ngal whiau mele alofa le akua mo fua ia kule nganga o le loko kele ma le awal fefefe o ka lai la vea ia nganga mo o maua le avangoa a o lau nganga e maua ele manguia o e malau whanga o me te rurua ki set so alofa mai le akua mo wha manguia kako ia ma whamanguia kako kungu ma maungi mala ia awange yengi mala ni whanangakula ia fia i kako kakalo kako woli whalesai whai kako ngovenga kalo sia le ungo nge kausanga ai ngo leo la kar kai me uri ia pere rope ki ia kai me kako Polokalame le fa ia ai alofa mai le kum whamanguia ai la whai kako kalo se karo mista fa uma ka ko Polokalame fa manguia skama le wai le pore la ko kamia le ro sa o Iesu le ave
Tato sis fatas kolman malo Kristo Amen. dan dengan ia. Dari ia fa ia mato jangat. Ia na fa ari lo malu fa tu e no al mo ti pe lo ma volunga. Galuenga o mato fa ia. A oe ia lo fa tau no vina. Ia le fa fonga mai nei fia. Mari o kato loi mate. De upo al whanau. Dad, you saved my life. Thank you, saved my life. Ia o dena a kako wo la ngonga whapene. Leo iei kako whangau kontuan mesi. Au kako la tuturi mtai mai e le tua. Leli ie. Ia whaonga pēr o mātu ola o wālau pēr. Pamanui e whaonga mai o te mao o pureaka mai a wos taulanga le pa ia le tuaing sā. Tonga mo, whaltua whapēr fo i sunga i whapērainga mo whaltua ma lo o pureaka a meise. Ale nei o tunu o mara whaonga mai o Polokalame. Ia whamanui a atu ia i la tō umalawa o whaonga mai. Ia e alofa foi musina pele ngā la o fio. Ia e ua apostolo. Ina ia whapea ta la ilo fi ngalo o a lava lo fio whalo mai. O tō uma o e o mawhate a venga ia. Mana ia le upuna Iesu sauno mai ma mara wamo. O la o venga foi ave ngō fie. Tu kako o venga. Kako whako koe le ku awele a venga ngai amo le tua. Ia whamanui atu i ate o tō umalawa lo whato o toria, whale mai, tua i ainga. Ia whapenana. Fio atu le manga o le tua whasauloto. Ngase o lo whea ngai mo. Tau lese me le mwhai e le tua le li ie. Mātou te tonu le upu. Me whaitau tangata e whaingo fia lau fio. Me le paiane pa ifo au ala i o mātou tangata whatau wa o si i o mā au. E nei whapea na whao o atuai lau whamarolonga mo i lātou umalawa. Lord Jesus, may your pure and healthy blood circulating their ailing organism. May your pure and healthy body transform their weak and healthy bodies. May your healthy and vigorous life flow within them, if it is truly your hope. Lo swafa Iesu, lo swafa Sicili, swafa o mato ole matalo toa. Ile swafa tuma mle halo mle ngampa ia. Amen. Have mercy on us and on the whole world, for the sake of His sorrowful passion. Have mercy on Kulanga I kupe whaar. Fies kupeng whaar lui whaala vila. Si ole kele yo whaala vila ai ngangi ka malo si. Pe kusai a whekala re pomi. Ia, malaka I lua whiu sa awan mali. E si whapopoange ngā mea pe wafio. Pamata na fies e tupe na lafo mai whafu. Ia, e reo koe na fōa mai se kupe ole wengi e ka malo a sa anu le au piki. E se ka se kaukawa ngā ka ngā mea ngale. Tina, o whaise a ingo e seta. Ori. E mo wha kele kere ngā mo fisiri. Ara wa ngā me whaiso. Awa tama. Oa o hais. Oi, ais. Le ai, oa o hais. O le mato ngā rua ngā whātini. O le a oina o whamatananga. A wale tu whatasi o whailoilo.
tamau ainga soifuanga lau tele. E la si siaonga ngā mea le ais. Se ole hais. Ole hais, ole soe ngā tupe mau am tupe whāloa ainga. Ma wha mau ngā rea tu ina mai. E whāwhau ina ai whai numero whāpai. Ole pua ina ole whasui inga o tau o loa. Mau au nanga. Ea ngā fōi mo le fua ina ma ne mataitu ina o le tūlanga ua iani uti o le whāsoa. Ea ina i fōi wha mau maunga, wa tu whatasia whae no ilo le tamau a inga ma le soifuanga lau tele. Samoai, e tā ua lau sau, mo le ati na e o le atunu. Whaamamonga uma o le atu ina mai o le a malu puipuia i le tūla fono foi numera lua afes fulima. Mo nisi whamatalanga, whapsota i mai le numera ono lua o. Public notice to all general practitioners and public. Temporary suspension of non-medical x-rays. The Ministry of Health wishes to inform the public that non-medical x-ray services, including those for immigration, insurance, quota and recognized seasonal employer, RSE, scheme will be temporarily suspended starting Thursday, 7th of November 2024 until further notice. This temporary suspension is necessary to allow system engineers to conduct a thorough maintenance check on the radiology system following unexpected power outages experienced over the past 2 weeks. We apologize for any inconvenience caused and appreciate your understanding and patience as we work to ensure the safety and reliability of our radiology services. Further updates will be provided as soon as services are restored. Thank you for your cooperation. I honor Dr. Aiga Roma, Director General of Health, Chief Executive Officer. Whasilisilanga tāua, mō fō mai tū maoti whapea le mamalu le tunu. Tāu fia le tū mau wha atau whemalanga inga, inisiua mga luenga whaavai taimi. E ia te au le awa ma le whaaloalo tele, e whaailoa tuai le mamalu le tunu. O le tāpunia le tū mau ai o a tātou au nanga e peo na tā ua ilunga. E a mata atu le aso tofi, aso fito Novema lua afe lua sifulma le whaa. O lo ngā lulue nei inisinia mai whafo, mō le wha ale leia o le tātou Polokalame, na afia i le pē whaafua se ia i o le eletise, i le lua ma yaso taluai. E wha malulu atu i le mamalu le atunuu, whaapea au nanga fo mai tū maoti, ona o le nei tū langa le maalofia. O le atu e whailo atu le aso e toe amatalia ai le nei au nanga. Whaia mal whaalo alo tele, ai ono Dr. Aiga Roma, whaatonu sili au ao, Officer Sili soifua maloloina. Sale by tender. The Archdiocese of Samoa Pia wishes to invite tenders for the sale of the following used vehicles on whereas-is basis. Model and details: 1. Mitsubishi Pajero 2018. Condition: excellent conditions, fully loaded and fully operational. Minimum bid: 30,000 tala. 2. Mazda Biante 2017. Condition: good condition, operational, minor repairs. Minimum bid: 8,000 tala. Tender terms and conditions. First, both vehicles are currently being used by the Office of the Archdiocese. 2. Vehicles can be inspected at the Office of the Archdiocese at Munivai, Tonga Pia. 3. Interested bidders are required to uplift tender documents, etc. from the Finance Office of the Archdiocese of Samoa Pia, St. Anne's Building, Munivai. 4. Tender bid must be in a sealed envelope addressed to the Chief Financial Officer and must be clearly marked tender for Mitsubishi Pajero 2018 or tender for Mazda Biante 2017 or tender for both vehicles if tendering for both. 5. All tenders must be delivered to the Finance Office of the Archdiocese of Samoa Pia, St. Anne's Building, Mulivai by 4 p.m. on Friday, 29th of November 2024. 6.
the Tenders Committee reserves the right to reject any tender that does not comply with the above requirements. For more information, please contact Tanuwasa Awapa'au Puni Jang Wong at 20400 extension 108 or email pjangwong at aosacatholic.ws. Fafitai, Chief Financial Officer, Archdiocese of Samoa Pia. Expression of interest for external auditor. Background. First, the Archdiocese of Samoa Pia, a fully registered charitable trust, is the governing body of the Catholic Church in the independent state of Samoa. 2. In accordance with its mission and mandates, and in compliance with its financial obligations and requirements, the Archdiocese is seeking the service of an independent external auditor to carry out the audits of all its financial statements for the financial years ending on 31st of December 2024, 2025, and 2026. Objectives of the audit. First, the objective of the audit of the Archdiocese's financial statements is to enable the auditors to express an independent professional opinion on the financial position of the Archdiocese and to ensure that the funds are accounted for and utilized in accordance with the approved budget for the relevant financial year and in line with the mission and values of the Church. 2. That the operation of the Archdiocese is in compliance with the requirements of the approved finance manual of the Archdiocese of Samoa Pia, that the documented processes and procedures are observed and complied with throughout the day-to-day operation of the office of the Archdiocese. 3. That the requirements of international accounting standards are adhered to and strictly complied with. 4. That all financial reports must be presented in accordance with the requirements of the International Financial Reporting Standards and other requirements of the Samoa Institute of Accountants. Audit duration. The audit work shall be completed within 2 weeks from the date of commencement of the audit. Deliverables. First, the auditors on completion of the audit work will submit the original copy of the audit report appended to the audited financial statements along with the reports to the attention of the Finance Council and the Archbishop. 2. Management letter in accordance with the scope of work described in the terms of reference for the external auditors. Qualification of audit firms. All licensed auditing firms based in Samoa and fully accredited by the Samoa Institute of Accountants are eligible to register an expression of interest. Audit fees. The audit fees will be fixed throughout the 3-year engagement and will be set by the Finance Council at the end of this competitive bidding process. Submission of expression of interest. Interested auditing firms are invited to pick up the terms of reference and other relevant documents from the Finance Office of the Archdiocese of Samoa Pia and Mulivai Tonga Fuafua. All submissions must be addressed to the Chairperson, Finance Council, Archdiocese of Samoa Pia, Mulivai Pia. Closing date. All expression of interest must be submitted by 4 p.m. on Friday, 6th of December 2024 to the Finance Office of the Archdiocese of Samoa Pia, Mulivai Tonga Fuafua. Fafitai, Finance Department, Archdiocese of Samoa.
Ta whai ia le tama na apo I whanga. Ne ua malu tō whinga o le wharenga ngaifo le maunga. A wā, ua pasi oa pā I oa. Le tau tai noho no whoa o lā le ngā tai whale o le tangaloa. Ua pa ia oe Samoa. O le atinu ua uma no tofi. O le waa tau tai ola. O le upenga mafola. Mai lava leo neone le utufia. Se ia tofu malemo I le vai saria. O lele wata oto ata o malua fiti. Ai la fo ia le ata o fiti maupolonga. Ai va mai ua pula toa ma le fia le tapu itea. Nina ua tepa I ata. Ai tanga I malama. A le maua li seu le vao. A ta lidi le mafua whalau le lea le moana loa. Sa veo le olo leo tua au mafua malu. Ai siwa mani noa le ata manai e da so. O le vi inga whafoi lo tato matai siri le langi. Leo o tato a inga sila whai. I le nei tae au mata ngofia. E a vea ilo leo so mata whata wā. Whai mafufonga tau mori mori. La fionga le tai fono. Malona lau a fono. Le komiti whafoi o le tato la mua. E ale sua le presidente. Male asocio matua. E le fionga le ripule. Le sunga le mutpola. Ia le whetarango foi le vai malai. Lau whetarango asiata. Le paia ma le mamalu. O ali matamaitai whaiaonga. Aia le loa loa o alo mawhanau o le tato lau mua. Le whangaruina foi le nofu tapuai. O si taulanga tutofi. O nopi ai mwhawhale le manu I maunga manu au sala. La fionga ia la whaere te wanga. Le taitai o le tanga duenga. Sui lango ia Justin Paulo. Ai kai ngange ne mamalu. Le nofu am tanga duenga e wha. O le pa ia lava lea wā le aonga maaliero tō iwa. Lau futarainga le matua ntongi o lau futarainga le pia le awa ngang foa. Fia so ai malangi maalo ta malangi. Polo mfautala o sa lue mangtai. Ma upu ia te oe le moenga o le tūmua. Ai ase tangai malamlama le pa ia inga wha. Ma la au mfau. E no fo ato ma angang sa ese ma maru mai oe le moenga le matua. Ma lo fale tuia ana. O pa ia ma maru ia. O lo wha maru o walo tātou lau mua. I maunga manu au sala nei. Ma tō te ofa alofa ma whaatalofa atu. Whaatalofa atu Samoa. Mai maunga te tere. Se ia pa ia se moe me whau. Whaatalofa leo songa atu mua mapule. Tu au maa la taua. Ainga le tai ma le waa o fongti. Hele whangaruinga foi o tātou uso tua oi. Amerika Samoa. Sua malwai whanua. Po fo mai tulang sa olem sa la mua. Ma le launino sa lua. E ale la au na matas. Tō whare ula. Ma upu ia te oe le manua tele. Ma tō tu whātālofa whāpitoa atu fōi. I le mai mua whāfonga. A le tātou pureanga whaaki e pikpō sa moa pia. Le tapu inga mamalu. Ala na fionga e aki e pikpō fitiria. Laua fionga mo sese. Le wasenga o taulanga fitiria mo le ngaluenga le atua. A fionga tia kono mo la tō whaltua. Le au whainga luenga tutofi. I tuenga saa. Papea matamaitai sa o I tuainga ese. O lo puno wai, tau suina le ipu vai o le ola. A wā nganga o le nu o le atua whatotua. Ea le whangarina foi, o mātou a inga. Wō mau me mai. Lo whapeo na papa au ia tunu mamau. I tu e fia o le neke lope, mātou tu whaataro whatu. Ka foi o tō maua mai ni ala wha sala lau.
Ai masalo la vi tonu le fia maina. Ya la de famo moe wa utasi ye fina ngalo ko bit fa foi. Le pa ia I matua. Pura onga malona awa. Tape na ina. O fo ina foi la mato tau sala online. Ida so lua se furu mala tolu o le masina nei. Mato fa tangi si ai. Sa o tau so soani. Toto finga ngalo malama. Ai mai se o le alofa. Ina ri pule. Le lau mua ano mawhanau. Oni waenga fia whalelea wale atina ina o le tātou korisi. Amata mai na mātou hōru. Tere ni waenga fia whalelea. O potu aonga. Tere o amatou potu aonga e reo toi whaunga ina fo. Tūlanga lama lea o le fia whalelea o ni waenga o lo whale tonu. A wale le lei o le awa wina o alo mwhanau. O luma na i nu e kare sia ai mese ainga. O a seta le tātou polisi. Lo o toi fia whale leia. Nisi o a seta manao mia. O wala wa wha mata no fia inga. O le alu luma o awa wina o whanau. Lea o mato wawar sia al whau lo tau finga ngalo malama. Toto fina ngalo alofa I alo mwhanau lalo waoa. O tātou pureanga whapea Samoa. Wa maa ni ngaruenga whatino. Ala fionga li pule mana mamaru da inga whaiaonga. Ai pangalea wale so lo mato titi. Leo mato wala awa tuwai whaunga ina li nei ala whaasalalau. Mato whaatang sia isa au tau sosoani. Alo lofa mai. Ia se amato turisi o lo tau atinai. Fuafuanga uma o le tātou Polokalame I laso lua sifuru maritolu o le masina nei. Ia o le a amatadia I le iwa le tai ao se ia pa ia lo na itu la whaatulanga ina e mai ai nai. La mato tatalo ia wala awa tu fo I tama mateni tuai uma na o tau ina la tātou polisi. Ia o mai tātou nuti mea whatasi. Tātou a leanga whatasi. E toi fau la tātou polisi. Mo se le lei ai maiso le lumanai o alo mwhanau. E a manu te le ina la whasausaunga Samoa. Fe au matiuti o lo whenga iai la so. La matu talo. Mo mori atu lo tosu fusoifua. So matu wola. I la ea aso tau po ina. Tātou nuti mea whatasi. Ia e ala I lau foai. O upo ale tusi. E siri ale alofa o le atua. Mwhamanuia I le na te foai. Na I lo le na te taria. Upo foi wa masani ai. O se whare ai le leo na tāpena. E mauti noa le lei. O na maua lo na anu whare. O le wala atu lea ma le tatalo atu lea. La fionga le di pule. Tai fono la fionga ia patere. Sa nele tuila epa. Ia le sunga le presidente. Socio matua. Ia alofa mai na tātou polisi. Manu te leina fufuanga te toi ne yaso. Whamanuia tele le atua. Ia fufuanga uma o le awhenga iai. Matiu te masani. Soifua.
O le tatalo mo le loto foai. Leli ie, se ea o mai a te au le loto foai. Ia ea o mai a te au, ina ia o tau tua I lau a fionga. I mea uma e tu sai ma lo fina ngalo. Ia o foai atu o au noa ma se toi manatu, I se taui ma mea ua faaluina. Ia o tau ma le loto tele I le taua. E ui lava ina ua tele ni o manuia. Ia o ngalu e pea ma le maa ele ngā. Ai le o le alo fai. Ina ia o maua ai se maa longa. Ma ia o foa I atu lo o maa losi o au noa ma se toe whaatali atu I se taui. Se I tau ina ia I loa ua o whaia lo finangalo. O la mātou te talo lea e ala atu ia ke riso lo mātou wali I. Amene. O le ola e au auna, o le tangata tautua